koliko korisnici materijalne štete koji su dobili presudu trebaju čekati na njezino izvršenje. Primjer je Slobodan Kutlača iz istočnog Sarajeva, kojem je 1993. godine tadašnje Ministarstvo odbrane oduzelo automobil za potrebe vojske. Njegova presuda je pravosnažna i izvršenje je dozvoljeno, ali od 1999. do danas nije naplatio štetu, ani troškove spora i izvršenja. Na osnovu zahtjeva vašeg gledaoca Slobodana Kutlače mi smo kontaktirali predsjednika Osnovnog suda Sokolac, gospodina Luku Borovčana, koji nam je dao odobrenje da izvršimo uvid u spis. Nakon uvida u spis konstatovali smo da je presuda Osnovnog suda u Srpskom Sarajevu postala pravosnažna sa danom 15. aprilom 1999. godine, a na osnovu iste presude doneseno je rješenje o izvršenju 25.11.1999. godine. Rješenje je dostavljeno sektoru za materijalne i financijske poslove Banja Luka, koji je pomenuto rješenje primio 1.2.2001. godine, o čemu postoji dokaz dostavnice u spisu predmeta. Mi bi savjetovali vašem gledaocu Kutlači da se obrati ovom sektoru, jer oni su dalje nadležni za postupanje po ovoj stvari.